على دابنيتي غافني سيران بيرو داينه على في بيرو داينه وانا كناتي جنة سوتتي من أدو وقا دقينيو يجو من خمالي بكا جيكما يو دريدا نما بودا سنچالو اسی قبدن يو برسيساتيس اكا سمت ما والتفن ندلا غنا تفين تم مالي بكا اكا غنا هنگا غنا قوت مالي بكا غنا تانا وان كان الرملي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب قل جلن وأوف يا رب أواسخنا والتاسس يا رب قل جلن وأوف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي واسنقفا إيكا تدالتي الدنيا تنرتي لبودان قد باتي تكاتو أمت لما أفسكنا بعدتي كنا ما أفقلقل سكنا أفركمتي أقني أمما تنيا والله جباتي أقني أمما تنيا والله جباتي تاني سقوم من نياتا قولي جتين دروسا بابوتا إيسي قبي فتي بورو فتنان قبا سنتون جواتي جتين ششودي أقو ملافيتي والله أمما شواني إفما تبتي ربنا كاكينيا واندا قد سيدي سماف كفلوتا غافاتي دلتي إفما شوادين هاريفما سيدي إفما شوادين هاريفما سيدي غارو دبين نما غرقل چاتاتي أمرين دنيا تنا والتاتي والفوه دبري غاري كم فنداتاتي هادا فباجا مالتو سانينجي يون زام فدتي علتي قد به ديراوة جند فدنان قد به sadulloota kana maaltu saaniin gahe sadulloota kana maaltu saaniin gahe daddarri gariitiis kan xiqqoo wayyaawee yookiin gidina nyaatee xiqqoo tabdalaawee jabaa tokkoof sehee barqaama hiitaawee warra nama miidhuu keessatti flakkaawee qaalii haadhaa didee rabshaatti miillaawee yoo ati dubbatan distii waliin dhawee lolloluu faffadhaa gungumee haasawee meeqaa isaan tuffii abaarsaan dukkaawee akka inni milkaa'uu rasuulaa haasawee addunyaa akhiratti qajeelaan milkaawee addunyaa akhiratti qajeelaan milkaawee qulfiin biyya lachuu isaan harka jira isaan gammachiisuuf namayyuu hiriira isaan harkannaa rahmata rabbiirraa خران نتتميل كوفنو خمبرا يسجرا يا رب الملكيسي هذا فباخ ينرا يا رب الملكيسي هذا فباخ ينرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت مستلفي ميدي بيسا الله أكبر يا رب الملكيسي هذا في أباك ينرا يجت ربي سي عامل كيسو هذا أبا يسيل ربي عامل كيسو إيجا هنگنا قاما ديدرير فنه شاه جنبوده سگندا تينيا خلتمان اتسال نيچولا سگندان تينيا ترتيب ارمانگدي خنه گده دخديمو جل قبرتي كيسموني في ابوني وكان هوني كينيا اجوني قبتو جل قبرتي لما فا سگندان كينيا قرآن ربي خبجمادان نبنما اتيانسي ارجع بغنغان دفتني دري من برمسا مد إيمانا أستاذ عمر أحمدين لتاسفما شنفارتي وللو برتو أمر الله أولي في راني نسرتين نديهاتا اتياني خاصة قبابا شيخ خينيا شيخ عبد الله داودوتين برسيسا من برمسا مد إيمانا تيسي إماما مسجد الرحمة مقالة هرناتيسي بغنغان دفتن اسنين جاني اتيانسي وللون برتو أسماء أبراهيمي في لمي محمد داودي نديهاتي اتيان سودان سينار يوكان سيران رسول صلى الله عليه وسلم برتا حمزة محمد نورين نالو درا حقا دواتي بفقباباتي ببريداتي الافان عرباتي نسليف ديهاتا اتيانسي ترتيب خنا يقجولان ديمتي يجولا جل قبرتي قرآنان ايغل يجولا سگنتا تينيا قرآنان كنو ايغلو
برتا من برم سمد إيمانا كنتي خالد زبيري الله أكبر الله أكبر مالي مورا الله أكبر دورين جرة نركو جرة الله أكبر برتا خالد زبيري فليتفضل مشكورا ومحجورا جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق فيها فهو كفارة له، ومن لم يحكم بينهم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برتا برتي بكجي برسيس ربي هاغدو إيغا أكما بكمو سغنتان تينيا قرآن ربي تين بنمتي جرتي اتيان سودان حاسا غبابا في إرغا بغنغا نفتني برسيسا من برم سمد إيمانا برسيسا قرآنا برسيسا من برم سمد إيمانا شيخ عبد الله داودو فليتفضل مشكورا ومهجورا جلال. الله أكبر. أبا مدرساتي نبا الله أكبر. هنديسا مدرساتي الله أكبر. إرقا بغنا كان دفتني سني دبرسي دعائي سني قد آيشو جمانو. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي آية أخرى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أمة خينيا أمة إسلام ربين والجلد ما ننجأ هاسوني الرقمنو هاسو قمجوتي إيبا برابران ربين ilmaan keenya ijoollee dhalattoota magaalaa Hirnaatii fi naannawa magaalaa Hirnaa kana amadatti alhamdulillaahi eebbisaa jirra jechuudha. Hanga rabbiin keenya nuu laaffise diin keenya irratti hundooyne dhiilaa dhalaa osoo hin jenne keeysaawuu haawwan warra jannataa rabbi isinaa godhu. ilmaan keeysan ilmaan diin baratee barnoota ammayyaatis baratee bakka gahee itti gammadaniis rabbi isinii haa godhu. haawwan keenya akkuma amma jirtan kanatti itti fufaa isiniin jenna. wanni kun quraana rabbii itti baratama, barnoota yeroo ammaa kanaatu itti baratama. namni isin armatti is dura kaayyattan nama jabaa, nama barataa miicee michiiree bakka jiruu fidee bakka tana kaaye karaa barnoota diin islaamiinis
nama tokko jabaa as keessa fidee jira barnoota waan irratti jechuudha afaan arabaa ustaas Toofiq Kajaam nama jabaa tokko finnee jirra jechuudha itti laffaanee eeloo baabuuraa bulloo baddelleerraa itti laffaamee qoratamee barnoota afaan arabaa sirri nama barsiisu hin qabnu jechuudhaan bulloo baddelleerraa nama naawis beeku afaan arabaa sirri beeku yoo isinii gale jechuu hawaasa magaalaa Hirnaa bulloo baddelleerraa itti laffaamee dhufe afaan arabaa nama sirri barsiisu arabanyaa sirritti naawii qabeeku quban qabdan amma isin waan kana akkanumatti namni afaan arabaa barsiisin jiru sirritti hin jiru yenneeti duree mana barnootaa kana keessaa qabdan Umar Mahammad Kajaamu ni beektan itti mari'annee yuunivarsiitii inni irraa bahe irraa jala deemnee nama kana qoratamee nama naawii sirri beeku jechuu madarasaa kana keessa dhufe barana Faatimee keeyga dhufe baatii 8 amma gahe jechuu ijoollee teessan laalaa waan katabdee fiddu galgala madarasaan haala kanarra jira jechuu quban qabdan amma isin kana hunda manni kuni keeysanii bu'aa keeysanii masjidni kun keeysanii akkana wal bira laalaamee masjida kanaa fi bootaa tana tanuma irrattuu mee alhamdulillah ijaa mee keeysattuu haawwan duraanuu namni diin islaamaa gadhaabe haawwan islaamaa fa'a isin haawwan nu jabaadha anarraa haasawaa hedduun dheereysu waa takkaan isin himammoo waa'ee waan madarasaa jedhamu irratti nama yuunivarsiitii makkaa baratee madiinaa fixee jaami'aa jechuun jaami'aa makkaa ha madiinaa fixee Haji Muhammad Yusuf jedhanii rabbi rahmata haa godhu dilikteera magaalaa Qobboo annama saniin dhaqqabee duuba hoggaa mootummaan dargii cabu deemee dhufee biyya nu gaafatee ati eessarraa dhufte jee ani gaafa somaa'u magaalaa Hirnaa tanaan himadhe duuba ani immoo kaniin itti dhaladhee asirraa hiituudhaan aanaa xulloo keessa immoo magaalaa Hirnaatiin jeen yaaboo ati ha magaalaa Hirnaatii dhufe naan jee biyya sanitti hin deebi'inii waa barattu malee naan jee duuba masjida Kokkobii jedhanii akkana ol bahan tokko jira Hayla Sillaa keeysa je bakkaan bulu dhabeetiin bakka san jira naan jedhanii bakka Kokkobii takkarra deemee allafaniin beekagaa hoggan dhage namni walqixa saffiitii salaannee je ol ka'eetiin inni alhamdulillah hoggaan an jehu quraana guurratiin na biraa yaa'an je haarru kunii san qabatee haarru kunii tana qabatee bahanii je na biraa wani sananuu na mudattee beekadhu zabanaan dura biyya tana dhufu angaa sadarkaa san hin bargaatti hundi bar nama jaami'aa madiinaa fixee bar eebbifamee achitti ramadamee bar biyyatiyyaa wallaala qabajee magaalaa Qobboo dhufe madarasaa Qobboo hajamu saniif dheelaal harka isaatiin osoo dha'uu madooshaaniif waggaa bashayse hadiisa tokko halanti illaa isbayin damiitii wafii sabiilillaahi malashiitii haaji jeejaniin nu himan harkee waggaa bashaqee jechuu nama santu maal je waa'ee madarasaa jedhamu kana je namni ni tuffataa je madarasaan ammoo je oofee nazmii takko oofee dhadhaa baysaadha je dhadhaa baysaa wanti xixiqqoo tanaa sammuu ijoollee keessa guuramaa wanni xixiqqoon sammuu ijoollee keessa guuramtu tun xiqqeenyaan sammuu keessaan badduu je ijoolleen ilmii guddoo fudhachuu hin dandeessu ilmii tan sammuu fuuti taan hanga dandeessu qalamaan fuuti wanni tuni waan rabbiin keessaa balleeyse yoo taate malee hin baddu isin warri majlisaa dhuftan je warri xalayaa shan ijaa garagalchuu bartan deemaadhaa je sammuu teeysanii wajjii madarasaan kun walitti hin deemu anamma silaa nama biiroo taa'ee qajeelfama kannuu je namni akka kiyyaa waan hin jirreefiin barsiisa jeeti barruu barreessu seene duuba nu hunda biyya nu gaafate akkasii
namni bakka tana tuffattan ifuma tuffattan malee bakka tanaa sumaan gootan mana kanaa sumaan gootan faayidaa ijoollee teeysaniiti immoo nuti hanga jirru fi sabiilillaa if qabneeti bakka kana turre malee takkaa qabeenya harkachuuf bakka tanan turre biyya teenya nagaa rabbi nu haa godhu mootummaa kanallee nagaa rabbi nu haa godhu rooba rabbi nu haa kan اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب والجلال نؤوف يا رب أواسخنا والتاسس يا رب والجلال نؤوف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر شيخ عبد الله داود ودا شيخ كينيا روبا في عمل هند دندمنه فريد الدبيدا كنو دندمنه اسين غمدني نتيمو غمن اسين غمدني نتيمو غمن اسين الله أكبر غمن جتني سكنتان تنيا أكما اتفوفتي تجرتي جولا jidduudhaan walaloo barattoonni keenya qopheessan isinii dhiyeessinee gurra isin buusneeti gara sagantaatti aantutti dabarraa walaloo kan nu dhiyeessan barattuu Amrallaa Awwal fi Raanii Nasru. Allahu Akbar. Bismillaahi maqaa rabbii keenya guddaa dhabamarraa kaasee argamsiise hunda rabbii hunda beeku waan duraa fi booda dubbittiin banan barakaa barbaada yoo isaan jalqaban tollii isaa adda bashaqsitti godhee sirraa baasa yaada rabbii kee qabannaan ni geessa muraada rabbii kee qabannaan ni geessa muraada. Alhamdulillahi yaa rabbii keenya guddaa haqaan gabbaramaan barii sabicha tokkichaaf gahee kan hin qabne acha kan haqa godhatee ibaadaa gabrichaa kan waliin nu fide diin isaatiif jecha quraana nuuf kannee nasiiba nuuf tolchaa galata isaa galchuuf hanniin dhabe jecha alhamdulillahi yaa rabbii tokkicha alhamdulillahi yaa rabbii tokkicha. Gabbaramaa haqaa faarfamaa kooqaalii lakkaawameen dhumu wallaahi kan kee tolli diiniin nu badhaaste carraa hundaa olii ummata Muhammad ashraf al-mursaliin islaama keessaayis kan quraanaaf ahlii nu taasifte rabbii harka zuljalaali si faarsineen finnu humna keenyaa olii lakal hamdu rabbii guddootee jaalallee lakal hamdu rabbii guddootee jaalallee. Assalaamu alaikum ummata jaalalaa diin waliin nu fidee nu godhee obbolaa keessummaa qaqqaalii warran taatan ollaa kanaasitti argamtan hundi dhiiraa dhalaa qalbiin teessan takkaa hin qabdu faallaa gammachuu addaatiin kaanee isin dabaallaa nagaan dhuftan ahlan wasaahlaa baga nagaan dhuftan ahlan wasaahlaa. يا الله قاس تزاز يا رسول معجزة يا مسلم من مريء قلبني يمسكزا توداج مصحف البرزو مانو قرآن ملون أوزاري مدفيتم قرآن ملون أوزاري مدفيتم የሳምንታት ቀናቶች ጊዜ ቆጥሮ ዛሬ ደርሷል የደስታ ቀን በቀጠሮ ልዩ ቀን ነው ዛሬ ለኛ የተዋበው የህይወቴ አዲስ ምዕራፍ ያነገበው ያማረ ቀን ያማረ ቀን Ustaazan qaqqaalii urjii dachii teenya dhaaltota ambiyaa warra nuuf fakkeenya isin qabaachuudhaan akka bonneet teenya waan isin nuuf gootan yoomuu himuu dandeenya inni danda'aadha rabbii guddaan keenya isiniif haa tolchuu jiruu fi jireenya isiniif haa tolchuu jiruu fi jireenya. Barattoota taatee kan taatan hawaasa warra waliin jirru qophii tana keessa isin haa badhaasu rabbiin jaalalasaa isin haa badhaasu rabbiin jaalalasaa. Eegaan kana jedhee yaa uummata qashtii mee tokkoon dubbadhaa waa'ee barnootaati obboleessa kiyyaa atis obboleeti kalaama kaaliqaa jecha rabbii mooti quraana jabeessaa mee namu sirritti quraana jabeessaa mee namu sirritti. Achiin si deebisaa mee naa wajjin koottu rasuulli osoo hin dhufin maaltu ture beektu wallaalli walgahee biyya addunyaa guutuu mirga waan ja'amu ijattuu nagartu kan namni humna qabu cabsee gabroonfatu kan abbaan awwaallatu ilmoo isaa jirtu ummata if dhabee biyya galgalooytu rabbiin itti ergee isatti hin jabaatu rabbiin itti ergee isatti hin jabaatu.
akkasitti rabbiin dandeettii isaatiin rasuula nuuf erge Muhammad Amini irraa jiraatu nagayaaf rahmanni jireenya dukkanaa quraanaan ibsanii mirga xiqqaa guddaa dhiiraa shamarranii bar bineensilleen kabaja argatanii quraanaan tolfatan jireenya isaanii. Duuba akkas jecha yoo as deebisne quraanni ni jira badee waa hin dhabamne nuti jijjiiramuu maaliif dadhabne akka jara sanii maaliif hin taane gaafii tana namuu takkaa if gaafanne dubbiin tun jabduudha akka hin laaffifne. beekumsa hundaafuu quraanni furtuudha nuti isa dhiisee barinni guutuudha akhiraa fi milkiin duniyaadha isa keessa jirti quraana baradhaa. Yaa furmaata jiruu wiirtuu hawaasummaa agarsiistuu milkii jiruu biyya lama furmaanni waa hundaa si keessatti argama quraana jabeessuun namuttuu dirqama harka wal qabannee xiqqaa guddaan namaa barannee haa taanu orma badhaafamaa. quraana jechuun jecha Khaaliqaati kan rabbiin nu buuse nabiyyi isaa irratti akka nu qajeelchuuf karaa haqaa irratti akka nurraa ibsuuf hamtuu dukkanaati baritti milkoota addunyaa irratti kanaaf namni hundi baradhaa sirritti. Ergamaa Khaaliqaa caalaa khalqiidhaati irra haa jiraatu rahmanni rabbiiti irra caalaan namaa duniyaa akhiratti nama baratee barsiisu jecha Khaaliqaati akkana ja'anii nuuf dhaamani sirritti keessatti haa iflaallu mee anaafiyaati. Bu'aa guddaa qabaa beekni beekumsa gonfatti barisa qabannaani beekumsa hundaafuu furtuudha quraanni duniyaattis milkii akhirattis darani quraana qabannaan laaftuu dawaa marti. Yaa quraana rabbii jecha rabbii guddaa yaa madda hin dhabne yaa burqaawaa hundaa si keessatti argama milkiin duraa booda gammachuu har'aa booruu barsiitu nuuf qooda lafatti si dhiifnee hanqanne gahuudha gadi galoo hundaa ta'uu ni barbaadda sheenoyne irra taanee dabarsine hunda barannee barsiisuuf kunnoo seenne waadaa. Osoo adda hin bahin garaan obboleessa karaa laaftumatti addaan nama baasa kaniin daabuun fadhiin gayyaatu na keessa asitti daabuudhaaf yeroo na daangeessa walaloota ofitee asitti gabaabsa obboleeyyan kiyyaa yaa hunda hawaasa nagayaan jiraadhaa milkii rabbii keessa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وللو إساني بفكان إسني دي إساني جراني ورا ملكاو ورا ميرا بكلي بكاكي ربي سانا تاسيسو جاچادا أفان أمارا اتعاد سنجول أفان ورمو قفا برسيستاني أكن جنة أفان أمارا وللو أفان أمارا براتو أسماء إبراهيم في براتو لمي محمد داود فليتفضل مشغولا ومهجورا جنة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قتمي رئيس يوكس قبري كات أصدقي مكرو استكاكاي يرقت فاناوي لاني ملكم بقون دنا تباتي بوكت كمبتو كسر مسارتي لا ما كرسنا ولا نقر سكت تعلق نو ممر تعلق نو استاذي فقنو لهيوت برهان مبلاتي ولا تاو بزونو لهاجر يوالبت دن قراشرنا لسكت يا بطان وكتم مقبولة لوت يا زمنا هاجرن تراكابي تولد يا فررس دولا جوچه كتكوت أقراشي تعلق نو ممهر تعلق نو استاذي لوغن دراشي لوغن دراشي يتي ايجو بانتي. الله أكبر. ايجو بانتي مين أمني لغو جلو ممهر برسيسان لوغن دراشي يتي قبو. الله أكبر. ايغا اتعان سودان سلاة ندوه واني براد يراجون قبضو دوله دوبا سينا رسولك إنيا محمد صلى الله عليه وسلم إدو دلوت إساتي برد دلوت إسارة jireenya isaa waan inni irraa as dabree diin kanaas ga'e afaan
arabiitiin jechuudha waraqaa akka qabatee osoo hin ta'in qoma keessaa jechuudha tokkuma leenjisanii fidamboo tokkicha san guyyaa meeqarra dhaabbatanii hin je'ina ijoollee teeta mana jirtu guututti gaafadhuun siin jaa barataa Hamza Mahmud Nur Allahu Akbar Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حمزة محمد نور. اليوم أحدثكم سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله وأمه آمنة في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في سنة عام الفيل بمكة المكرمة. وسمي عام ولادته عام الفيل لأن ملك الحبش أرسل عام ولادته الجيش إلى مكة لهدم الكعبة وكان فيه فيل عظيم فأهلك الله الجيش إكراما لوالدة النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته بعد أمه سويبة الأسلمي خادمة عمه أبا طالب ثم هلمت السعدية إلى أن بلغ عمره 4 سنوات. وتوفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 6 من عمره وهي راجعة من المدينة وقد ذهبت إلى المدينة لزيارة قبر أبيه ومعها جده عبد المطلب وقد دفنت بالأبواء وهي قرية بين المكة والمدينة فحضنته أم أيمن خادمة أبيه عبد الله قام بترتيبته بعد وفاة أمه جده عبد المطلب وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده. ولما بلغ عمره 8 سنوات مات جده بعد أن كفله 2 وبعد وفاة جده كفله عمه أبا طالب وكان فقيرا فوسع الله الرزق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه قائما بما قسمه الله ويسر له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره يرعى الغنم لأهل مكة بهجرة يعيش منها. ولما بلغ 9 من عمره سافر إلى الشام مع عمه أبا طالب بتجارة. في 25 من عمره سافر إلى الشام مرة بتجارة لسيدة خديجة وكانت ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وقد اختارته لهذا العمل لأنها سمعت بصدقه وأمانته وأخلاقه الشريف. وكان معه خادمها ميسرة فباعا وابتاعا ورجع بربح عظيم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في بيت عائشة يوم الاثنين 13 من ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة. وكان عمره يوم وفاته 63 سنة فدهش المسلمون وعزم عليهم فراقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جاء ما شاء الله. هلا جنجان ما شاء الله جاء ما شاء الله. ما اسم كيس أنا متى كلامني في كبير سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل مجاهرات له فجواسنا بو لما هنجر وجولا بكر ربي سهجو قم إيسا تسيرة رسوله كينيا صلى الله عليه وسلم اتقامة تنا قرآن ربي تيامت تنسو جنة سجنتان تينيا أكو متفوق تجرتي gara sagantaa teenya onne sagantaa teenya guyyaa har'aatti seenuuf deemna jechuudha. Kallattiidhaan karaa nuuf bantanii harkaanis nurraan tuqina. Har'a ijoolleen teenya kabajaa keessummaa kabajaa ajaa'ibaati jechuudha. Harkaan nurraan tuqina. Kallattumaan gara barattoota bu'uura booruu barana eebbifamanii gara kutaa takkaatti dabruu deeman kanaas simannaa takbiirtaa isaan fakkaatu. Takbiirtaa miira gammachuu qabduun isinirraa barbaadaa jechuudha. Mee kutaa takbiirtaa kami Allahu Akbar. Mootuun isin gaafte kam Allahu Akbar. Namni obboleessi qabeenya argate eeggoo jaan xiqqoo hin afaanuma qaba jaan duba. Bar beekumsaanis si caale eeggoo jaan xiqqoo hin afaanuma qaba duba. Hoggaa immoo ilma keetis si caale jaaniin
ما شاء الله ملي والله لا فهم كبدوبا الله أكبر حبابو ميرا أجائبات قويا برو فريدا تبيتنا قوانا الله أكبر هرير إساني إيغتني نفو جراني هرير إساني خرق أبداني أدانم كتنا جولي حبابو فري جيسي فري نسي نادم ترك بسارة تاريسو الله أكبر الله أكبر هم فكات جولي تنجا تندوبا الله أكبر لفاتي تو كيس دبرتي أسجي سجولين تني الله أكبر الله أكبر مقام كو دائما كربين توكيتشي مقام كو دائما كربين توكيتشي نانسيكا نيسي ربين نان لافسي أن قرآن بوسي دعائي ناقودا خدانا فيسيسي دعائي دعائي ناقودا خدانا فيسيسي سنجتي جولين تي الله أكبر الله أكبر دعائي ناقودا هذا في أبانكو أكاني نغري چمكي دافي ركو أكاني نغري چمكي دافي ركو جتي جولين الله أكبر قوتني في دعائي الله أكبر الله أكبر الله أكبر هانغا جولين بوتا إسي قبطوتي الله أكبر الله أكبر هاون يوكان هاتي دائما خنا هنجم مننا فكاتي تكبيرتان أغرر أنا ولن كاين جي يون سيدور كله بكادو بغمچون سسيغا الله أكبر جچون بري دالدو الله أكبر irra deebiidhaan baga guyyaa kana ijaan gartanii guyyaa gammachuu guyyaa firii teessan itti haammattan jechuudha. Ijoollee itti lafa'aa turtan nyaata ganamaan asin fidaa asin nyaachisaa aduu keessatti deemtanii firii isiidha kunoo har'a haammattanii baga gammaddanii isiniin jenna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. يا قرآن ربي كلام خالقا سيتو الداناف باسه خلاص وبافاقا سيتو نبريتشي نتولشي أخلاقا يونين سبرت ركون الراحقا والله دوفما سين ندرا والله دوفما سين ندرا مقا يون اتهوج جدس جنة من دقا يون اتهوج جدس جنة من دقا جتشان افتد بجولين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرتان انجرتو الله أكبر مو تكبيرتا يجون نوركا جاني الله أكبر مالتين بخير تكبيرتان الله أكبر يجون ربي قدت يجون الله أكبر نمني صداتو جراته هاي سنكيسا في قدوب الله أكبر شيطان مالي وني صداتو انجرتو الله أكبر الله أكبر جولين تينا غلانا غلاني ياين دمو هانغا غلاني كينا ياين دمو تكبيرتا ديسن نراني فاتنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرتا يجيسيسو الله أكبر ما تكبيرتان الله أكبر الله أكبر جمدني بقى جمدن الله أكبر الله أكبر إيجا خبجمتوتا خيسموتا بقى نجيان رفتني خبجمتوتا أبوتا أكسما خبجمتوتا هاوني baga guyyaa gammachuu ilmaan keessanii agartanii baga nagayaan dhuftanii baga gammaddanii isiniin jenna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Takbiirtaan gara kanaanitti kaata gammaddanii mee gammachuu teessan maaliin ibsitan? الله أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن أكس إن شاء الله
gammachuun tun gammachuu jalqabaati malee ta xumuraatii miti. Akkanaa miti. Gammachuun ta jalqabaati ta xumuraallee inshaallah waliin agarraa jechuudha. Akkasi namichaatu akka jeejan makiinaa xiqqoo kubraa jedhanii tattiin deeman tana tattiin bobbaanii galan tana jira beekta. Isii kana fiidulaalee harkeeti makiinaan tu hammaa ukkana deemtu gaafa guddatte faa maalayyaa jeejan. Akkasiifi ijoolleen tu hammaa ukkana gaafa sadarkaa gurguddarra gaanfaa akkam jettan gammachuun si kam ajaa'ibaami. Allahu akbar. Sagantaan keenya akkuma itti fufteetti jirti. Dhaamsa gabaabaa fi ergaa gammachuu isatti dhagahamtee fi baga nagaan dhuftan kan isiniin jedhu duree mana barumsa madda imaanaa Ustaaz Umar Ahmad falyatafaddal mashkuran wa mahjura. Ustaaz wajjin turtii gaarii. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خانتان سودان حواسني كينيا خان مقالا هرنا قامني بلشنسا مقالاتي في آنادا أكسمس شيكن كينيا خان مقالاتنا akkasuma maatii barattoota mana barnootaa keenya kabajamtootaa fi abaaboo har'aa firii baruu barattoota keejii sadaffaa xumuran barataa 165 baga guyyaa har'aa kana geessan isiniin jenna. Hawaasni asitti argamtan marti baga yaamicha keenya nuu dhuftan isiniin jenna inshaallah. Har'a guyyaan guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu waanuma gammachuu haasawanii inshaallah. Sanii fi guyyaan har'aa kuni eebba keejii qofa osoo hin taane cufaan mana barnootaatis as keessa jira jechuudha. Ijoolleen reefu isin agartan sun kan afaan Arabaatiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Oromootiin ergaa dabarsitu san hundi ijoollee kutaati jechuudha inshaallah. Sababni gartee wanni bareeduu fi nama kana keessallee mirqaana uumu eebbaadha malee ijoon sagantaadha kutaadha jirte jechuudha. Kutaa takka hanga kutaa 8tti ergaa jajjabduu qabna. Har'a barsiisaan keenya as bahee qaamaan haasawuu baatus barattoota keessaan haasawaa jira jechuudha. Wanni ijoolleen har'aan tana asii ergaa dhaamtu kana hadaraa akka gurra maddii isin hin kunne. Keessattuu haati yookaan guddiftuun daa'immanii ergaan teenya akka isin jalan dabarre amaanaa isinii dhaammachuun fedha. Inni itti aanu immoo manni barnootaa madrasaa madda imaanaa waggoota 3-4 darban kana keessatti barattoota kutaa 6 kutaa 8 qoranii alhamdulillah barataan keenya tokkollee nurraa kan kufe hin jiru. Akkasumas baroota amma keessa kunne kana keessatti barattoota 2 yuunivarsiitii Odaa Bultumii fi Addeellee Haramaa yuunivarsiitii irraa barattoota kutaa bultii addaa galan qabna. Akkasumatti barattoota mana barnootaa kana keessa walakkaan kilaasiidha kan nuti qabnu ispeeshaal kilaasii haaskuul jiran jechuudha. Achi keessatti illee haay iskoor achitti iskoor godhuudhaan barattoonni mana barnootaa kanaa maqaa nu yaamaa jiranii sadarkaa aanaatii fi magaalaa qofa osoo hin taane sadarkaa godinatti illee inshaallah sadarkarra jirra. Akka Oromiyaatti akka biyyatti ijoolleen akka baatuuf immoo halkanii fi guyyaa lafa'aa jirra. Barattoota akkasiisan oomishuu keessatti anarraa jalqabee barsiisaan qaamni as keessa jiru hojjetan barsiisaan alaa jiru hundi ijoollee tana ga'oomsuudhaaf halkanii guyyaa lafa'u jirra. Asumaanuu maatiin barattoota ijoollee teenya kutaa 8ffaa yeroo ammaan tanaa bultii addaa addeellee jiranii fi Odaa Bultum jiran kan qarree asiin geenye osoonii fi kutaa kompiitaraa tokko hin qabne, osoonii fi kutaa laaboraatoorii hin qabne, osoo mana kitaabaa hin qabne, osoonii fi kutaa adda addaa kan barattoonni yaalii keessa gaggeessan hin qabne ijoollee tana asiin geenye hanga ammaa parsantaa 100 sadarkaa bareedduudhaan dabarsaatii jirra. Saniif hawaasa keenya wanni guddoon har'a guyyaa har'aa isinitti dhaammatu hawaasni magaalaa tanaa bakka bara 2014 jiru namni hundi fooyya'aa jira jijjiiramaa jira. Akka sheenii keenya reefu Sheekh Abdallaa Daawudoo kaasan namni asitti booskii ol maratee nuuf fiigees jira. Erga ammoo akka sun hin barbaachisu jennee marii goone boodarra alhamdulillah maatiin barataadha namni gartee ol dhufee asitti
booskii sanii waa'ee sunuunjee hin jiru saniif sheekan keenya kan magaalaa tanaa irra deddeebiidhaan waan kanallee wajjin mari'atanii akka wanni sun godhamuu hin qabne nutilleen isin yaamne hanga dhuftanii nama asitti dhufee booskiidhaan barsiisallee dhahee jira. Baga nu dhoytan jenneetuma finne san kagooneef immoo kaayyoo fi mul'ata madrasaa kanaatiif jechuudha. Wanni oobsinee asirratti booksii maatii barataa oobsinuuf yoo jiraate maali? Ijoollee teenya kan maatiin isaanii booskii nu dheessan bultii addaan dhaquudha jechuudha. Saniif hawaasni bal'aan magaalaa Hirnaa asumaanuu qaamni bulchiinsa aanaa qaamni bulchiinsa magaalaa akkasuma warri paartiileen sheekan keenyallee bakka argamanitti madrasaa kana isinii dhaamuun barbaada. Barsiisaan irra jiru boru jiraachuu dhabuu mala. Umar irraas jiru boru jiraachuu dhabuu mala. Garuu madrasaan kun madrasaa itti fufaa madrasaa waa hundaanuu guutuu ta'e kan laaboraatoorii qabu kan mana kitaabaa qabu kan mana kompiitaraa qabu kan hanga kutaa 12tti masgiida if danda'ee fi faasilitii barbaachisu hunda guutuu ta'uu akka qabu hawaasni akka naa dhaga'uu fi tumsa gama isaa barbaachisu hogga galees yoo danda'e madrasaa kana gargaaru yoo dadhabe du'aayii godhuu fi akka qabu nasiin amaanaa isinitti dhaamuchuun fedha. Hawaasni keenya warri har'aan tana ilmaan keessanii caasitti dhuftan gaa warri aduu keessa taa'uu jirtanillee keessattuu dubartoota kana bara dabree sunirra ture ammallee dhiifama guddaa isin gaafanna irra deebineeti haaluma as keessa jiruu fi humna teenya ol ta'uutu aduu keessa isin kaa'e isin jaalannaa isin kabajnaa bakka saniinillee nuuf golchaadha. warra deddeebi'ee wajjin sagantaa akkanaa bal'aa godhu rabbi nu haa godhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنان أستاذ كينياني الله أكبر. سجنتان أكما تفوفتين جرتي أجولا سجنتان نشيدا عجائبا جولة كيجي تيني سنيري أدو إبهمتو داندي أدو سني جرتي إسي سنمو هنگا واد وليغلو تي بودران أنفتا كده سجنتا هنگا واد غلالي تبرسا هنگا سيدي مالي انتي فوفتيسا خطيان تمو ولالو براتو كافرا بدريتي في حلوة جعفرين لدي هاتي يجولا إسال لمن أسيتاسيام الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليسا قرى لافلكيسا قرى قلبي كاهون أكان نجدسا إرقاي سيد الله هجتي وباسا إرقاي سيد الله هجتي وباسا مدهدوري ولا لو كنيا برمسا برمسا نجكون سفارسا من جاستو يوتما قرتو سمونا ما هند سايفدو نراسا سيفما هند سايفدو نراسا سيفما برتا دجهي آتسيا براتو برمسي فوليدا هنكي سوفلاتو ساينسي أميا كانتين دبت jireenya addunyaa kan ittiin mo'atu kanaafuu jabeessi barumsa baradhu. Warri si qabate baay'een doktora kun paayileetii ta'ee xayyaara bararaa injiinarii jira gama wali jaaraa bu'aan kun himattu barumsuma baraa bu'aan kun himattu barumsuma baraa. Kan nama fayyisu doktora nan faarsee kan xiyyaara oofuu paayileetiidhaan jedhee maddi isaanii eessaa jedhee of gaafadhee deebisa argachu xiqqoo nan dhibbadhe xiqqoo taa'ee yaadee if duuba milladhee abbaa garoo kiyya barsiisaa yaadadhe abbaa garoo kiyya barsiisaa yaadadhe. Kan gaafa jalqabaa yoo barumsa seenu harki koo hidhamaa dandee barreessu hunduu naaf dukkanaa yoo barullee baruu hunduu naaf dukkanaa yoo barullee baruu. Jabaadhu naan jedhee harka koo na qabee abaa jaadaa jedhee qubee naaf katabee tokko nama jedhee lakkoofsa naaf waamee galata barsiisaa seenaa koo jijjiire galata barsiisaa seenaa koo jijjiire. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب إسلام الكيس ما شاء الله جامع ما شاء الله. سجنتان تنيا أكو متفوفتة تجرتي أشولا أفان أمارات والجلا يا نوانتف براتو إيمان دكتور إلياس ولا لو أفان أمارا مسجانا له اللوم جتيجا لن ننتم لن يم له اللوم. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم بيجي لجمر لفترن ጌታ ላላ ለጀሊል ወልደው ላሳደጉኝ ወላጆቼ የቱን ልናገረው የትኛውን ትቼ እማዬና አባዬ እኔ ወላጆቼ መርቆ ይስጥልኝ እድሜ ከጤና ጋር ምንም አይንካችሁ በአዱኛ ሀገር በአኪራ አገኙ ጀነቱል ፊርደውስ ዱንያ ላይ ኑሩልኝ እያላችሁ ደስ እኔ ለማሳደግ ተቀን መፍተሩ እንዳይርብን ብለው ምሳዬን ቋጠሩ ባስቸግር በረብሽ እኔን ገጽፈው ይልኩኛል እኔን ወደ መምህሮቼ እንድመጣ ብለው እውቀትን ሸምቼ ግዛችሁ ጀነት ነው የእናንተ ውለታ ከፍና ዝቅ ስል እያላችሁ በርታ በአእምሮዬ ውስጥ የእውቀት ግንባታ በርቱልኝ የእውቀት ወላጆቼ ጎበዝ እሆናለሁ አጥንቼ በርትቼ እማራለሁ አዎ እመራመራለሁ ሳይንቲስት ዶክተር ፓይለት እሆናለሁ ወሰላሙ አለይኩም ብዬ ልጨርስ ለፈጠረኝ አላህ ምስጋና ይድረስ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሁኖ አከለቲ ምስጋና ለሁሉም ጀተ ረቢራ ካስተ ሃዳ አባዳን በርሲሳ ሲቲን ሁንደ ወሊን ገይሰ ቶኮ ከይሳና ፈበ ጉተከ ሁንዲኑ አላሁ አክበር አጀኑ መቃኑ ዶይቴ ጅርቲ ቢአኒስ ኒን ጃገ ጀሎት አላሁ አክበር አከና ካና ለጋ መቃን ገይሰንዳመ ምስጋና ለሁሉም ጀተ አላሁ አክበር እቲ አኔ ወለሎ አፋን እንግሊፋ በረታ ፍራውል ሐኪም ፊ በረታ ካሊ ዙበይር ቲን ዲያቴ ቹራ sagantaa wal jala isinirraa oofuuf jecha bifa bareeduun osoo isin hin dadhabne isinirraa fixuuf jecha sabbisaa jirra barataa firaa'ul haakim fi kaali zubeyrii asitti kan dhufan jenna allahu akbar allahu akbar maaliif agmiirtaan amma arrabmoo afuma jirra allahu akbar amirkaanan gabatuma allahu akbar an firiitiyyaa galman hageetuma allahu akbar akkasi gamoo laffaati teessanu barattoota keenya wajjin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We need the school family roof together to each uniform, but we share a transform. From morning bills to the free learning, together we learn, together we sing, together we learn, together we sing. In his clinic slabs and the maths flight rooms, artistic dream and the light rally balloon, in corner holds a story as part. The light our path in anything is a dark. The light our path in anything is a dark. As years pass by and the season change, memories linger, sometimes strain. Yet in this journey, side by side, in our health is forever school aspirator side. In our health is forever school aspirator side. Final goodbye is a bitter sweet song in this scary sheep place where we all belong in classrooms where dreams took their flight. We step into future ready flight. We step into future ready flight. As the last bell rings, our health step one now, but has and the new doors that bring down we part where we will also always stay connected throughout time come what might, connected throughout time come what might. So I leave this place in my heart. It will stay a chapter completed but not in dismay. A chapter completed but not in dismay. Bye bye my school, you have been bringing light. I step into that future, my heart is stay bright as I stand on the brink of goodbye with a heavy and a wistful sigh. Goodbye, goodbye, a heavy and a wistful sigh. Teacher to guidance as friend are near, helping us with love and care, working hard and doing well ending. Together we learn, together we shine. Our dreams are yours and mine. Together we learn, together we shine. Our dreams are yours and mine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
eega sagantaan teenya akkuma itti fufteetti jirti keessummootaas jajjabaa qabnaa sheekan keenya jajjabaa gorsi isaanii akka deemaatti mi'aawu akka hapheetti namatti maxxanuu qabna jechuudha isaanis duraa duubaan as afeerraa amma osoo kallattiin gara nashiidaa keejiitti yookaan bu'uura boruutti hin seenin dura sagantaa gabaabaa walaloo afaan arabaa takka dhaggeeffachaati sirna isaan qabsiifnee sanboota itti fufna jechuudha walaloo afaan arabiidhaa kan nu dhiyeessitu barattu firdaws ridawaan allahu akbar allahu akbar maatiin teenya kaameeraa dhaabaa tv islaamaa mana keessaa qabdan duba liivii dabarsuu jira social media jala seentaniitis argachuu dandeessanii guyyaan itti qabamee immoo guyyaa tokko isiniif gallakkifamaa achi jalaa ni argattan waan ta'eef miidiyaa laffaanee wanni finneef silkiidhaan akka namni biizii waliin gooneef jechuudha warri suuraa kaasuu feetanis dhiifama naa godhaadha tv islaamaa qofarra dhiifaddaanis miinjaa allahu akbar barattuu firdaus wajjin turtii gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زمن العمل الدائب السابق في العمل الغالب من لا يعرف علما حاسب فهو عن عالمنا الغائب فهو عن عالمنا الغائب. ذاكرة بل حزنات أحدث معلومات يقرأ يكتب يلعب يحسب يرسم خططا وبيانات يفعل ما يؤمر في صمت في لحظات معدودات في لحظات معدودات. حرك يسرع حيث تشاء سهم فصي وضاء هال فوق الزر الأيسر انقذ وتعمل ما يطهر انقذ وتعمل ما يطهر. ها قد ظهرت أيقونات تعليمات وزيارات فكر 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 واختر انقذ وتعمل ما يطهر انقذ وتعمل ما يطهر. عمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمزقا. عمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمزقا. السلام عليكم أقام جلتني يسموني فقرا استقمتني مرحبا بكم يا يوفي عبدي يا أخي يا أختي بغى نرفتني
Leading down, teacher of the way. Ayo anak kanu kulu. اتغني